sas lani kat kun kejidon beriu tenang ta susu ngikwa banuan kersan ni VPP dei kawi kanong rem ba ngi UI ba nadu ba leader jongka VPP ulakren na po house hari na kaliang jong ini government kipsem nasam bat kumta kajing rai kejung ban lek Syupat ba ni hadin bala rai syupat ba ngi government kam tik respon ni kenika isu di kumta mi kini jing satkan upat ba nakpor sa po dang lit ai kejing kerja i ba kat nang mi kisngi kini kajing kajing kang jung ni upat ba kerja beri kursi kejong ni mentang belastang bencur ni iba kini wi parti rumah tangga sedangkan wan ai kejing kerja dengan ai beli sibun wat lagi kila penmi nak manifesto hau ni arjan apply pat peni bakanong rem trikam kejongki kari servisan polisi gede gawai na kimat kebajuan kular lucan di kumta kejengwan kular lucan kejongki minta kedeka por bafi di bersim yang kena senjam ombat lain dek muipat lemar balai ngomong kumta kari servisan polisi hi kelak dei kam desu kemat jungno kelak dei ka isu kular lucan jongki ni parti rulum kejongi lar dei HSP di piru unjuk lar dei ya kayu di piru unjuk dek bas ngulung kalong ba hadu menta la dam tun ni unung lam jog VPP ubaki hadu kani ka kalimat ka menta ini gini parti bersubu ya kani ka mat mat po ka manifesto ke jungki kan selong kum kai ne kuwi kuar se kuwi kuar di kumta ai kubli subu ne ubardan lami iskmat bat khamtam mi gini VPP nang nir po marang konvensi keblasim ya ka senjam banwan hongi iskmat saying trikam jong presiden jongka UDP lani uta umul jongka marang konsensi onsim ya kini kemat ban keren omtang ban keren hendak ban penteri kam no kumba plato opo ka manifesto jongka parti dia kumta ya kalian kejongi ngkwa ban ong dak muipat hendak open baik no mardo lemar habang ikan iki berkait nal dep sutu bun kijing penting yang ikin ong ba lada review ya kani ka reservation policy kan mara ini kijing lok pemenang Henry ngapa dengan ongkan yang onong tangan ni kawai. Lada warai kan ya resolution pan review ya kawat karur gi onong lang. Mar balai sebab hipule ya kipoin ke berlang tuh pok artikel ala ni pok ka resolution kursi kelap. Wat kini kinon try baru lada kila ban im kumgaru kila ban kren kumgaru kila ban apply pok ka resolution sir jong garu. Kani kan bu jing ma wali garu. Bat nang ta susu kelap. Ba hadin bala penteri kami kan roster system bat mentah ka ngi ong ba kalau di kepol ban klino e reservation polisi kan rai menen ngedeng ipan po statement iban statement ngadep sutu kai ka roster ngadep sutu basya ki ka roster hari kini kejongi pade di polisian kejongi pade kini ikran ni ka juus ke ju ka roster ngi ong ngim kren ju ka roster kum tu ilabi melamal ngadep tip ba without roster reservation policy is meaningless. Ila ada suatu yang kata kentet. Bat abang ipait nang ba kato kerasta ngiro ngi susu ngihon yang to kerasta kompetisi kamata. Balai ngihon yang kerasta. Lemar balai lada krem kerasta. Kam dan jimut kanika polisi. Hari balai pat dia kanika kerasta kadang trekam menta hadin kakat kendai spat niupa. Ngelak ngalai daladihi ngadepong hakmat dongki neki minister kejongi Ahmad kecil minister kejungi ngelak depan kani win onga don an hapurin dia bahkan bak sedih dan dia bahkan trikam sedih there is no perspective wala kerna pasya hikmat kejuki hindai karena sang ma aku tak pot penting ini ke MA kejungi pangkumno nu ba persya ekrasta lecekun kum gini kentin kini MA jungi kiting lut perpat markim sutu ekrasta patlang ta susu ngakwa pan pintu yaki jing bam sutu kejongki kalong ba kim syam la pule don ayu hapo kerasta but don ayu hapo reservation kursi dei halo kani kunong remba kwa beki sngau ba hapo pilek hapo assembly dei pule kwa nang bar kanum kata ya ke buram ke ijat do gajak beri kejungi kumbang lejet kumta beki dewan pentrekam hapo pibu lai ya ke reservation kursi kum kamat pula lachon kejongki Bidi masmutu dan ayu hapo reservation polisi. Am kuat batai sibu hapo ka reservation polisi hendak tang kani gawe ngan ong. Nada ka sorkar. Kam syam la syam ya jingkit kli. Ban supen bit ya gini ginong yalam VPP. Nak liang juga susi kan semi kemat.
kata ka jengmi sikmat kolong ba ban move ya kani isu support lada kan jai hangta ngau ba ban sim ka jengki kri namal dia tip sutu ba sai hidon ke ba penting ko tempat ni ngikin ong ba lada move support khasi bunda dah jengki nong namar nak berapa persen bila macam mana persen namar kipin i nak saki satar kiba kajia kajil lekis kiwi kecaka marni pada ngi sutu na basya kolong bakani kada ke tribal area pada tribal state ban kesan halo ke nungrem takut kan memla ban interfere rumah pada hang tangi sutu lada ngin move syakut ngi sutu lada ngin move syakut ngi sutu ba arbana arsnam dan arsnam tam arsnam tuna upat ba kasi jengi ni kutuku jengi tak jengi kolong ba enamla ban perungkam hak tak puar ba move syakut dei halo kini kunung riam ngakrena basyang ong sorka bendit benriu ne pikwa ban mat ya uta ya kata kajing keba pin sayat tengku nang nisi kema des gau ba review nada pim review niru idon la kajong di kuno ban mo dei halo kini kunung riam ong ba le katkum kajing sutu ba kajing sempat rumba ni ngila jit ipat ba nong sok gila jit ipi halo kata kunung riam tak kamandit dan ni dah kabur jung pet ba kalau kata kejing sutu ke jumpi le ya ke kam kenang ba ini ik berkuat kinum nong du nong ya kecap